Twongeye kubasuhuza rero nshuti bakunzi bamenya nibi info mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse rero mu makuru atandukanye, by'umwihariko turakugezaho amakuru amaze iminsi avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Guverinoma rero y'u Rwanda yatangaje ko izakomeza ingamba zo kurinda abaturage ingaruka zizamuka ry'ibiciro bya peteroli na mazutu ku soko mpuzamahanga. Si ibyo gusa kandi turakubwira mu bijyanye mu mikino, aho ishuri rya TTC ryegukanye igikombe cya Kagame Cup. Reka tukugezeho amakuru ku buryo burambuye. Guverinoma rero y'u Rwanda yatangaje ko izakomeza ingamba zo kurinda abaturage ingaruka zizamuka ry'ibiciro bya peteroli na mazutu ku isoko mpuzamahanga. Ibiciro rero bya mazutu byazamutse ku kigero kigaragara, bikaba rero byateye impungenge bamwe mu bakora ubucuruzi n'ubwikorezi. Perezida rero wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma y'u Rwanda, aho yakuyeho abaminisitiri batatu barimo wari ushinzwe ubucuruzi n'inganda za kuba abasimbuza uwundi. Tukubwira mu bijyanye n'imikino, mu mikino rero ishuri rya TTC ryegukanye igikombe cyangwa se ibikombe bibiri bya rugubi mu marushanwa ya Kagame Cup. Iyi rero yari menya nibi info, tubagezaho amakuru atandukanye. Niba utarakaze subscribe, banza ukande subscribe ndetse mujye mutwandikira muri comment mutubwire uburyo bimeze. Turabashimira mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, mutwereka urukundo, mwe mubana natwe mu nkuru, mu biganiro, mu byegeranyo bigiye bitandukanye. Muri ab'agaciro rero nimwe mwatumye tugera aho tugeze, aho ubu twujuje ibisabwa cyangwa se twemerewe na YouTube kugira ngo tubashe natwe gukora mu buryo bubasha kwinjiza cyangwa se gusarura amafaranga ya YouTube. Ndabakunda cyane, naho mukanya mu makuru akurikira, naho ubutaha. Ciao ciao.